Juda pozitiv kız. Молодец. Tebriklerim. Ошол атты бергенде сен тургансың курбаны уялыңкы макул деген сөзүң али Gavyan 2025. Sen canım ben haylı tündü biz Çoluğalı geçinde. Mana bugun Farg'ona viloyat delegatsiyasi a'zolari, jurnalist, blogerlarimiz bu yerdagi Batkendagi media xodimlari, jurnalist, blogerlari bilan o'zaro tajriba almashish maqsadida bir-birlari bilan yangi turistik mavzelarni ochish, yana shunaqangi bir chiroyli o'zgarishlar bo'layotganini, ham Farg'onadagi o'zgarishlar, ham Batken viloyatidagi o'zgarishlarni o'zaro o'zlari bilan kelishib olishga guvohi bo'lyapmiz. Ошентип бири-бирибизден ошол туристтик потенциалыбызды бири-бирибизге жайылта берели, ошонун арты менен эки элдерибиз келе берсин дегендей акыркы учурда туризм жаатында чындыгында кызматташыбыз артып атат. Эки тарапка барган элдерибиздин саны дагы көбөйөт.